ترکیه نها گهشتی آستا خوی هری بلند جه دسپیکا ملا بونا ویروسا کرونا و هفکار من آزاد دالتونج استانبولی لگل منه آزاد لترکیه باکوری کردستانی هم توش بونین ویروسا کرونا هم جی قربانیین ویروسا کرونا کسین گو جانی خوش دست دن دا آستا هری بلند نج جه دما بلا بونا ویروسا کرونا هر دوهی شارداری استانبولی را گهاند کو حجمارا مرنان بسل استانبولی جه حجمارا کو وزارت تندرستی دست نشان دکه زیده تره گریدای ویر و شید خوازم آگهداریان شتور بگرم آزاد فرم بله جمال یا راستی او مترسیا ویروسا کرونا هر دچل بگشتی ترکیه د سری دل باجار استانبولی او به تایبت جیل باجار باکوری کردستان جی هر دچه زیادتر ده بجبر کو او برگری و بریارین درباره به تایبتی ویروسا کرونا گوتین را گرتن دیار کو دواره به پاشخستنا بلابونا ویروسا کرونا و هر وها پیکتین ویروسا کرونا کمناک جلو رجی ایرو جماره که هات را گهاندن جماره که جبو به طبیعتی ویروسا کرونا و هر وها جبو دیتنا گرینگیا وان بریارین گواتنا را گرتن یانجی باندورا وان بریاران هندکی برپچافتر دکه جبر که ایرو پیکتین ویروسا کرونا لگور 24 دمجمرین گواتنا را گهاندن 5532 کسین به طبیعتی گشتی ترکیه جمال لگوری امارن کجا علی وزیر تندرستی فارتین کجا واتنا را گهاندن 135 کسانجی جانی خوش دست دایه هر واحد همان دمده زیادتری 154 جی تستن جبو ویروسا کرونا هاتنه کرن و هر وها 3200 کس جی زیادتر جی ویروسا کرونا رزگار بونه ده انجامات درمان کرنه ده لبل دیس آجی دما کو امل وان اماران تماشا دکن روزانه با اوی کی گشتی 2300 کس ل ویروسا کرونا زیاده بین ترکیه هجمارا کسین کو به ویروسا کرونا دکون اف جی مترسیا بگومان یا بگشتی ل ترکیه سید جیل باجار استانبولی هین زیاده تر دکش جلوما جیش خو وزیر شاردار باجار استانبول اکرم اماموغلو جی دبی وریده جار جارنا هندک آماران رادگینه لگوری آمارن اکرم اماموغلو کو دو را گانده بون 186 کسان جان خوش دست بو جمال یعنی او آمارین کو علی اکرم اماموغلو بتینا را گاندن آمارین کو جمهوریت گورن باجار استانبول هاتنه بدست خستنن یعنی آزاد دخوازم دوی درباره ده پرسک اشته بکم آزاد نها لگور هن آگاهدارین کو امور دگرن هن آگاهدارین کو امور دگرن آزاد نها پیوندی گو بمرد دیدینن پیوندی گو مثلا بمن راحتی داین دوهی مالباته که کو کسک جوانا ویروسا کرونا دکبه حوالین منین نیزیکو کو مالباتا واندا ویروسا کرونا کتنه وان و دیگرین نام مالی مثلا او کس دوان استاتیستیکان دتینه هجمارتن وکی توش بونین ویروسا کرونا لیش برگو نهاتن رازاندن نابی وادر واس نابی یانجی هجماروان بله راست عینی وسه جمال جوخه او کسین کل مالی تینه درمان کرن او ناین حساب کرن تنی او به طبیعتی پیکتین ویروسا کرونا یین کو سریل نخوشخانه اندانه او جالی نخوشخانه و جبوان بریار راکتنه یعنی درمان کرنا وان یا پروسه ویروسا کرونا لنخوشخانه درباز که تنه تومار کرن او جالی وزیر تندرستی به تنه راگاندن لبله 4 قات بلکی 5 قات زیادتر جوان هجماران کس لمالین خو نهاتین درمان کرن ده همان دمیده او کوب ویروسا کرونا کتنه وکی میناکه که از بدم جمال او میناکه کو تدایه وکی میناکه به هزاران هنه باجار استانبولی همو باجارین اساس ترکیه جی باکوری کردستان جی نابده مثلا مروبک به ویروسا کرونا یدکه و نخوشخانه وی دشینه مالی دبیجه بچه مالی امت درمان بکن او کس مالی اگر 4 کسان پیکته او 4 کسین کل مالی دگلویجی 5 کس او جی وکی پوزیتیف تینه نرخاندن لیبلی لطمارین فرمی ناینه طمار کرن او کسین کل مالی درمان کرنه وان بردوام دکه لی ده همان دمه ده پشتی کو مثلا پروسه کارانتینا یاوان بداویت او جی دیسا مجاره که بالکش و سرنج راکشه
ده روجان مال تنه درمان کرن لید انجاما ده روجان ده دما کو انجامین تست وان جارک دن پوزیتیف درد که وزارت تندرستیه هر وها مدیریت باجر یا تندرستیه جوی کسی را دبیجه توت کاری دست کاری خوب کی بچه تبلی نوا جیانا روزانه ببه یعنی او پروسیات ده روزان و 14 روزان به داویاتیه جلوما او ویروس کرونا یجی وکی حجره که میرید نوالاشت دمایه ev yek riske zede naket. Dinava bi taybetî jiyana rojane de ku tu tevlî wê jiyanê bibî ya rojane. Yani ev jî yek ji wan dîsa metirsiyên gelekî mezin e. Hinek hevkarên me hene. Yani hevkarên me niha bi varîsa koronayê ketine. 10 roj, 12 roj ser proseya wan ya dermankirine re derbas bûye. Encama testên wan dîsa pozitif terketiye. Wezaret ji wan re dibêje tevlî nava jiyana rojane bibin biçin ser karên xwe. Yani karesateke vîrengî jî heye. Ew kesên ku nexweş dikevin li aliyekî li malê têne tomar derman kirin, li aliyekî hem nayîne tomar kirin, di nava bi taybetî wan rakamên fermiyên ku ji aliyê wezeretê ve têne ragandin, li aliyê din jî tê gotin em ji bo ku pêşî li ber vîrusa koronayê bigirin, dibe her kes li malê xwe be mesafeyê bikarbîne, maskeyan bikarbîne lê ew kesên ku encama testên wan pozitif derdikevin dîsa bi destê wezeretê û bi destê müdüriyeta bajêr ya tenduristiyê ji wan tê xwestin ku derkevin derve û nava tevlî civakê bibin. Yani karê xwe berdewam bikin. Yani ev yek jî ji aliyê ji rêya bijîşkên Tirkiye ve ji aliyê şaredarê bajarê meziniyê Tirkiye Ekrem İmamoğlu ve jî ev yek du carin tê rojevê û dibêje ew kesên ku pozitifin bi hêsanî nava civakê de digerin dibe bergirî ji bo wêyekê bêne ragirtin. Ew kesên ku li malê têne dîsa dermankirin jî dibe ew jî li wan amarên fermî bêne zêdekirin. Di derbarê vêkê de HDP doh daxwînek ragand, daxwîneya HDP jî gelekî balkêşa dûr de Cemal. HDP jî dibêje dewlet bi destê xwe dixwaze ku vîrusa koronayê serbest berde. Dixwaze serbest berde da ku bi taybetî ew vîrusa koronayê li gelek bi taybetî taxan belav bibe. Yani ji bo ku nikare bergiriyên aborî û civakî ragire hikûmet ji aliyê hêza aborî ve qez ketiye îcar ji kontrolê jî derketiye ji ber ku ew bergirî û her wiha bi taybetî pêşî lêgirtina derbarê vîrusa koronayê de hikûmetê jî êdî di vî warî de biryar daye ku stratejiya belavbûna serbestbûna vîrusa koronayê bikar bîne. Yani ev yek jî ji aliyê hem eniya HDP ji aliyê eniya CHP û partiyên din ên li derveyî parlamentoyê jî gelek caran tê rojevê û rexneyên tut jî di vî warî de li hikûmetê têne girtin Cemal. Belê hevkarê min Azad Altun li ser rewşa vîrusa korona li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji Stenbolê li gel min. Rêveberiya xizmetên giştî li Amerîka ragihand ku dê proseya veguhestina desthilatê ji bo serokê hilbijartî Joe